Kažu da Kosovo moje više nije. Na Nemanjiće, Herbeljanoviće, na Jefimiju i Milicu zaborav hoće kao porez na slovo da nametnu. Kažu i hoće da im vjerujemo. Mi koji znamo gde je temelj čardaka između zemlje i neba. Mi koji smo budućnost od tmine izzidali i suncu se kao svjetlosti drevnih predaka uvek na istok klanjali. Kažem, jer znam, jer istina je, jer budućnost iz prošlosti klija. Kažem, Kosovo je moja duša, moje slovo, moja kucavica. Vidovdan je. Pozdrav svetom vidu. Radost vidovčici. Slava živoj vatri. Vidovdan je. Za viđenje i one udaljeno od očiju, a tako bliske, jer duh drevnih predaka očuvan je u damarima koji nas povezuju za vijek i vijekov. Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi preti, nego po tome koliku svetinju branim. Vidovdan je. Dan viđanja, dan sjećanja, dan junaka. Nezaborava. Biće to naše veliko stradanje, Lazare. Znam. Stradat ćemo ovako ili onako. Ali možemo da biramo. Ili da nestanemo puzeći kao turske sluge i poturice, ili da izginemo kako priliči ljudima. Trećega nema. Narod je kao čovek, jer duša mu je ljudska. I s čovekom usud od vajkada deli. Narod je kao kamen uzidan u temelju duboko, pa sve nedaće i zla preko sebe otrpi, ali ostaje i stoji. Kažem, dobro jutro Kosovo moje. Lazarov dan je i Obilićev, i Bogdanov dan, Bogu uzljubljenih i nebu dostojnih velikaša. Je li Lazaru Milica venac od vidovčice oko glave oplela, pa je večna svjetlost tu glavu okrunila?